video me e fatu ko video cha jak pan ka my YouTube channel cha video cha la ka pan cha jak ka YouTube da e fatu wana video ya pan raja ka ta ran Facebook da monetize ke ja dai fai dio ko me 2026 video me la ja ka wo ma dong kun set up ya pan kan let ka ji bi set up me bi nyok lene du no mi set up pan cha let ka ji congratulations me kana gwa ga ji en set up ya pan gwas me goro bi Facebook du bi lef ban wakel le Facebook du mi si le Facebook du se joy ko jaja me duwa ka dashboard ki ka professional dashboard mi si twainten duwa nial ka content monetization mi si wo content monetization gwa do mo bi screenshot ka kor mi si screenshot ka ci twainten and content monetization mo then be dunu be no kan ta me mi si no kan ta me yis pondo la fono ka ba ka kuje mu ka lene yizene letter ni na fan mi si yizene ka dio ka ngwan be yinu na me be ji jogo report problem mi si twan ka report problem be ji jogo include be ji jogo send report but nyal gwa be no description la goro batem bu gor min ku la goro report ka description na me ta ka text mi cha goro already wer kane pin gwa mo ka comment section ataga mo ko ba kel duo gere chi pin gwa mi pin mi bi shodu bi olatan mi chi ko pro kel ataga mo bi ben paste en gwa ma ka description ko dong chi gwaram bi gore dong chi man ngai ka paste ki mi lwangi ka gwar gore so mi chi paste en gwa mo then bi ben pin ka ma cha goro upload from phone pin gwa ma screenshot en chi screenshot mandan ke nyam bi wajak ka pondu mi chi tokten jone sen mara ja kwide na me wodi e wo jugu ji Facebook no sha duna cha set up ko gwa de chiwa dung no kana jag monetization man intem bi kana wo review dere je nang joki jong da raw mi sa review ka cha je kan wo melati jen gwade then bi kana jag monetization do not take criteria to go rabira ka kamlero men yam bi video ne ndial do wo kila nyin ne ko ken bi do na video no ko bi picture today no violation bi ko watch bi do na picture tin ku force ala ti go tele mi jema la di kwidian tele nyin harassment tin tele nyin gandi tien te kan tele gatin so kan picture so kan bi picture to go to bi Facebook do bi clean go ka bi ro engage ka bi ngai ba o si 5000 woni am ci ko chok tan la follower te ti kan go de share ka ya go re jeno bi YouTube do bi subscribe channel rodan support thank you